That's why ke banibambe ngesystem le. Yonke le system yomhlabeni ibonayo ekuthiwa i-technology manje. Akusiyi technology lana yangampela. Ile technology le eqhamuke nabo akuyona ngisho yabo futhi abayiqalanga lesikhona ke manje le iqhamuka kuma foreign agents. But omunye umlando ojulile lo yonke le technology enibona nabo yayiqhamuka ikubona iqhamuka kuma foreign agents. Bona basebenzisana nama foreign agents. Even nale new world order ezayo makuthiwa izokwenzeka nayo futhi iqhamuka kuma foreign agents mbusweni wobumnyama. Even nalama AI abantu abayitshena ukuthi abayitshena ukuthi ama robot siyalazi iqiniso thina emoyeni ukuthi akuwona ama robot lapha. Lezi idalwa zobumnyama zama shape shifting. So bazoveza bona sengathi ama robot but thina siyazi ukuthi idalwa leza eziphilayo imimoya kodwa imimoya yobumnyama iphakame ngama robot. Ejule kakhulu lesizwe sakithi engenikwazi ukunichazela yona. So i-technology yabo ayiyona lento enicabanga ukuthi iyona. Yeyabo iqhamuka ngale mbusweni wobumnyama and futhi le yabo ihamba nama foreign agents. Lezi zinto abafika nazo siyazazi thina ngokwasemoyeni ukuthi eziningi zihamba neagenda yipi agenda eziphusha njoba ngeke ngibatshena abantu kwezinye izinto uthi hayibo lento igadeni ngoba manje ihamba ibanga elingaka ihamba ibanga elingaka angifuni ukugxila lapho cishe abantu abangilandelayo sengibathayimise kaningi ngezinto ngetechnology. I-technology ayiyona lento enicabanga ukuthi iyona. I-technology iwukufa komuntu omnyama yiyo eyakhela ukuzoncela amandla omuntu omnyama yiyo esibekwe ngayo kwi-system. Njengoba nginitshenile ekuqaleni kuleya video yami ukuthi no labantu laba esibambe khona basibambe ngesystem yomhlaba. That's why ke kungafanele ukuthi kufanele ukuthi mawufika le emhlabeni ungazazi ukuthi uzokwenzani. Ngoba mangase ufike le emhlabeni uzazi ukuthi ubani uzokwenzani then abantu abamnyama bazoba namandla ngokwasezulwini ngoba bayobe beyikhumbula bezazi. Abantu bayafika abantu abamnyama ufica isikole fanele ingane ihambe yeka first year iyofunda isikole. Kufanele athi afika umuntu omnyama ithi ingane izalwa bebeqeda ngayo labantu laba beyijova bathi hayi bayilapha imikhuhlane faya ingane ijove. Siyazi thina ukuthi basuke bephusha yipi agenda akuyona lento abayishoyo. Babulala ingane zethu babulala idini yokuthi ingane ingazazi singazazi ukuthi singobani. Njengoba kade nginitshena ukutheni isystem yomhlaba le yiyo enza ukuthi abantu abamnyama bangazazi ukuthi singobani. Angani uyabo uyakhulu uyesikoleni still uyabulawa ngoba ufakwa into engekho kuwena yabo. Uyakhulu yonke lento esinikezwe isystem yomhlaba le esiphethe njengamanje ayiqhamuki komuhle iqhamuke embusweni wobumnyama. Ikodwa i-civilization yangampela yayiphethwe abantu abamnyama bazona then kwase kuthatha over abelungu. Kodwa ke i-civilization yethu uNkulunkulu uzoyibuyisa ngoba umhlaba uyayihlanza manje. Yonke lekungcola lokho abakwenza ukuthi bentshontshe into zethu ziyabuya manje. I-technology kuza nje i-technology yabantu abamnyama in future ngokuphinda futhi lokho angiqala ukusho kuza i-technology yabantu abamnyama. Yonke le technology emhlabeni isazophela ngoba umhlaba usazoqalwa phansi. Isobuya i-technology yabantu abamnyama eyayisebenzisa i-energy. Sesiqalile futhi siyayibona ukuthi siyibuyile. Sebekhona abantu asebephakamile abamnyama abaphakame ne-technology. Nanti idlozi liphakamile ne-technology umuntu omnyama kodwa uyambuka ukuthi wenzani. Baningi abantu abaphakamayo ngisho ngihamba uye koZimbabwe kunabantu bakhona abaphakamayo uye koNamibia kunabantu abamnyama abaphakama nezinto ezidiphu ngalendlela. Abafuni ukuthi labantu baphakame. Baningi feke ukuthi afeke ngabe sebephakame abaphakamile kodwa bacindezeliwe ngobani akufanyele ivele lento ukuthi umuntu omnyama kanti uhlakaniphe kanje. Benza sho ngoba even nokulapha ziningi izifo esaziyo thina ukuthi ziyalapheka kodwa umuntu omnyama makwaqhamuka nekhambi nje noma ngathiwa liyasizwa liyacindezelwa ngoba bona benza imali ngathi angani uyabo. Hayi ngoba ukuthi bayasilapha benza imali ngathi yonke lento abasilekuza ithina abantu omaster bokulapha abantu abamnyama yabo. But ke imbathiswe lonto noma kwazi ukuthi lesifo siyalapheka bese iyambathiswa lento yabo. Kwenzelani kwenzele ekuthenini nje umlungu ahlale phezulu umuntu omnyama umlando wakhe awufe. So mina ke ngizowasha umqondo abantu bazazi ukuthi bawuba bazo ukuthi ibona abaqala i-civilization yomhlaba. Bazo ukuthi ibona abantu abantsundu babehlakaniphile kunabelungu. Bona mabefika abelungu lana bafika i-civilization enzima basibulala. Then basebenzisa thina futhi ekuthenini banothe ngathi ngoba even befika lana babegqoka ikhindi zokhakhe bafika bona baphakama ngama mission bebefundisi nama plaza
iyona into abafike bayenza abasigebengu ngayo. Bafike nakhona futhi begebenga okhokho bethu bebafaka kumamishini bese beyabathatha bayobasebenzisa emaplazini ngalana okhokho bethu bayajabula nogogo bethu bathi balekelela umfundisi kodwa at the same time umfundisi ngalezo ikhathi ke umlungu umfundisi ngala umfundisi uneplazi yena okusho ukuthi una free labours kusebenza abazalwane bayajabula abazalwane bathi hayi silekelela uNkulunkulu umfundisi isipho ngala umfundisi umlungu una free labours iyahamba iplaza wenza imali la yabo even nalokubusa kwabo nje la maplaza akhona mase uye emlandweni ufika uthola into eshaqisa ukuthi bagebenga okhokho bethu ngenkolo basebenza ke baba igqilo okhokho bethu ogogo bethu ngoba belekelela umfundisi kwahamba futhi kwathiwa banikele benikeliswa ngeenkomo kuthiwa bazopha umfundisi bephathele amagross omfundi abefundisi amagross ngalezo ikhathi kwakuba izithelo mhlawumbe ngoba babefuyile inkukhu imbuzi beyopha befundisi bayithatha befundisi abelungu ngalezo ikhathi bagebenga abantu bayithathe bambe bayivalela into baqala amaplaza amaningi abelungu bawaqala ngezinto zobabamkhulu bethu inkomo imbuzi bephiwa ngoba babe abefundisi ngalezo ikhathi angana abantu abamnyama banqotshwa bafakwe emasontweni kwaphoqa ngokwasendulo ngomlando wasendulo ukuthi isigodi nesigodi kube khona isonto ulungu loyo uzofika abe nesonto bese ba neplaza kweyinkathi nizokwazi lokho nina ekuthenini vele uneplaza ngoba uzothatha nina futhi ahamba nifake imoto etayonsebenzisa eplazini lakhe nina nithi nilekelela umfundisi ngala yena umlungu uyadla uphusha ibhizinisi ngani una free labours so basichaphaze kanjalo ke ngenkolo bayanikelelwa siyathatha thina imbuzi ngala okhokho bethu bayajabula ayisopha umfundisi siyopha uNkulunkulu siyonikela uNkulunkulu ngenkomo nangeimbuzi inkukhu ayithathe yena umfundisi ayise eplazini lapha yana so baqale kanjalo amaplaza amaningi lokho kwenzeka then bathi besuka babona ukuthi okay sesibanqobile ngenkolo manje sezithathile futhi izinto eziningi bajike babajikela abantu bababulala abashaya umthetho ukuthi umuntu endaweni uneplaza ngithi unesonto neplaza la uzoshaya umthetho ekuthenini la endaweni indoda izoba nenkomo mhlambe athi uzoba nenkomo ezu11 kuphela mayizadlula inkomo ku11 sekweza mfundisi uyayithatha sekweza umlungu uyayithatha awumagine ukuthi mingakanani imizi ubekela umthetho ukuthi iba nenkomo ezu10 uma izadlula ku10 uyafika umfundisi lapha umlungu uzoyithatha uyise eplazini lakhe so abantu abamnyama bagetshengwe kanjalo mase sikhuluma ngenkolo ukuthi inkolo ayikazi izilethe umngcwele eAfrika ezogebenga umuntu yes babagebenga kanjalo amaplaza amaningi bayaqala ngezinto zobabamkhulu bethu beyonikeliswe emasontweni thiwa bapha uNkulunkulu kodwa manje benzani basebenze bese bencela amandla okhokho nobabamkhulu bethu uyabo bengazi kodwa bona ngoba lento yayingoNkulunkulu yonke into babekhohliswe kanjalo kukhona futhi enye into engifisayo ukudlula kuyona ngiyichaze cause abantu abaningi banenkolelo yokuthi civilization yomhlaba yaqalwa abelungu njengoba safundiswa kanjalo ukuthi civilization yomhlaba yaqalwa abelungu ongelona iqiniso civilization yomhlaba iqalwa ngabelungu civilization yomhlaba yaqalwa abantu abamnyama umlungu engakabebikho emhlabeni yiba babephethe civilization yomhlaba kodwa okwahamba abantu abamnyama ngoba abantu abamnyama or abantu abansundu babe kade benomgomo ababewenzile nomvili kuqala ukuthi bona kwangabangoni kwabantu bomngcwele ababephila ngomthetho kaMdali kwahamba abantu abansundu bazona basuka kuMdali baba khona izinto abazenzayo ezingekho zinhle engabanga zinhlo phambili kaMdali bathe mabezenza lezo zinto lezo ila khona baqala ukuhlehlisa uMdali kubona nokuthi amandla abo enciphe nokuthi bephume kwi-civilization yomhlaba mina ngakutshena umlando womuntu omnyama abantu engingabatshena wona bathi ngiyagula ngekhanda mase ngitshena abantu ukuthi abantu abamnyama bebekwazi ukundiza akekho umuntu ongayikholwa leyo nto thina uNkulunkulu wayesidale ngokuthi thina sasikwazi ukusebenzisa ama vibration ama frequency abantu abamnyama babekhona ukuthi behambe emoyeni bekhona ukuthi abantu abamnyama bendize uNkulunkulu webanikile lawo mandla lawo njengoba thina sesingasakwazi lokho nomuntu osho leyo nto uyeyibuke sengathi uxoxa inganekwane umuntu akasebenzi ngama chakras laba bawabala abahlezi besifundisa ngawo kuphela ama chakras omuntu sizwe sakithi emzimbeni wakhe agcwele umzimba wonke
Even lana ezandleni umuntu unama chakras aoperateayo la ezandleni, ngaphakathi ezandleni, ngaphansi kwenyawo kunama chakras, emadlebeni kunama chakras, yonke isisekelo somuntu kunama chakras asebenzayo emzimbeni wakhe. Lana ezandleni sinamandla esasinawo sisabantwana bamveli nqangi kudala uNkulunkulu ayisinike wona. Njengoba sengishilo ukuthi thina sasikwazi ukundiza, sebenzisa ivibration sindize. Besinama powers la ezandleni zethu la, njengoba sinama chakras, so kunama powers akhona lezandleni ethu. Sasikwazi thina ukuthi into siyikhombe ngesandla then bese seyiyasukuma, uyibuke into, ngisho kuthiwa yitshe elingakanani. Abantu abamnyama babephiwe lawo mandla, into beyifike beyidala emqondweni bese beyikhomba ngesandla bese beyasukuma nalolo litshe lenze lento afuna ukuyenza. Sasikwazi ukukhipha umlilo ezandleni. So sinama powers amaningi ahlukahlukene. Lawo ma powers lawo sasiwasebenzisa ngokwasendulo, ngokomlando wendulo. So kahle kahle umuntu ayikho into ayengakwazi ukuyenza. Lento esifikile emqondweni wakhe wayidala wayeyenza leyo nto. Mayefuna ukukhipha umlilo wekwazi ukukhipha umlilo. Mekwazi efuna ukusukumisa into noma kuthiwa isintangana noyevela ikhombe ngelento asebenzisa umqondo, ayidala into ngomqondo bese ayenze leyo nto iyenzeka. Ayikho into umuntu omnyama ayengakwazi ukuyenza bengakamdeli umveli nqangi. So njengoba ngishilo ukuthi thina siphila nesidalo esiuNkulunkulu ngaphakathi kuthina, inkinga ke yonakala lapho ngoba okhokho bethu bathe mase benamandla bazibona nabo bebakhulu. Then base bebona ukuthini njengoba sebebakhulu manje sebengakwazi ukuthi baziphathe bona. Base bengahloniphi izwi laliphila kubona ngaphakathi likamveli nqangi. Into eyonakala kokhokho bethu ke boniwa yiloko. Baqala benza imkhuba. Ngangokuthi mangase sikuvezele ukuthi umuntu onsundu wayengayidli inyama, abantu bangabamba amakhanda. Besingayidli inyama thina. Sasidla ama-veg wona esenza ukuthi zivibrate high, sibe nalama powers activated thina ama-veg. Ngoba ama-veg ahlezi eshiswa yilanga laphayana ayifika sicharge ngaphakathi thina sasingayidli inyama. Kodwa inyama ifola under kwi-low vibration frequency. Uma udla inyama kakhulu uyakuba umuntu ovibrate low. Sasingayidli inyama thina abantu abamnyama nhlobo lana eAfrica, abantu abamnyama babengayidli. Ingakho namazinyo abo abayibaca, ngoba thina sasingahlangani nenyama. Umbuso ohlangana nenyama kwakuyilo mbuso lwana ubumnyama, kwakuyiwona ohlangana kakhulu nenyama ngoba umbuso emhlabeni ihlukene kabili. Unombuso wokukhanya nobumnyama. Thina ke sasiqhamuka kulombuso lona wokukhanya. Yebo, owawudla ama-veg, ungahlangani nenyama lo wambuso loya. Ingakho namazinyo abo flat efana nawethu. Amazinyo ombuso obumnyama abeba njengama vampire lawo mazinyo ngoba bona babe abantu ababehlangana nenyama ngokomthetho, ngokomlando wasendulo. Ezinye zezinto lezo ezaqala ukuhlehlisa ubuNkulunkulu bakuphila kuthina ngaphakathi. Uqala ukuthi siqale phansi sibe nezinto esifuna ukuyi-experience kabusha ukudla, njengoba sagcina abantu abamnyama bagcina esebenzini bethatha isinqumo sokuthi badle inyama. Akushongo uNkulunkulu ukuthi abadle inyama, i-decision eyathathwa yibo njengabantu babe nama-powers abantu ngalezi zikhathi. Babefana nokuthi nabo bawonkulunkuluwana, ngabeka kanjalo ngoba ngifuni ngithi babe wonkulunkulu. Ngoba babekwazi ukwenza noma yini, babesebenzisa umqondo benze noma yini. But ngokuqala lezi zinto lezi ezincane zokuzona wagcina amandla aba ayangokwehla azaphela, njengoba senisibona sesikanje manje. Ngobani? Ngoba abantu balahlani imithetho kaMdali ayekade banikeze yona. Ingakho ke nisibona sesikulesimo esikusona njengamanje kuthenini lawo ma-powers lawo ethu ayekhona endulo awasekho. Ingoba bakwazi ekuthenini okhokho bethu besuke emthethweni kaMdali. Eyangelinye ilanga ke leyo suyichaza indaba yenyama ngoba ngiyazi inembuzo eminingi indaba yenyama. Make wayithinta abantu bavele bekubuza imibuzo eminingi. Wayipost hlaba masasingayidli inyama. Ukuhlaba kwaqala nini kanjani? Imlando kufanele abantu bayazi yonke leyo ukuthi ukuhlaba kwaqala nini. Kwaqala kanjani ukuhlaba? Kwasithatha kwasibekaphi ukuhlaba? Ngabe kwakufanele yini ihlabe or kwangafanele? Yonke lo imibuzo kufanele sikuyazi leyo ukuthi kwenzakalani, umhlaba wenzakalani. Njengoba siyagcina sesidla inyama. Mhlambe usesidlile inyama kwase kwenzakala yonke leyo history leyo.
soyiletha ngelinanga sibachazela abantu ngoba mangibatshena lo mlando abantu bayeke bengibone ubunye bengibuza umbuzo wethi ayikho leyo nto pho ma ukuthi kwakunjalo wayihlaba masingayidli inyama cause abasazi isekelo somhlaba usasikade simi kanjani nokuthi kwenzakalani but ngelinye ilanga sizofike sichaze sibatshena abantu no lento yenzeka kanje sagcina okhokho bethu bezona uNkulunkulu wahlehla kubona kodwa bagcina bethole intethelelo ngokuthi sebonileke kwase kuphoqa ukuthi kufanele besebenzise imbuzi ukuthetha amacala lawa ade bewonile ngoba yema umuntu mayisuka ehlaba sasikusebenzisa thina sithetha amacala kodwa kwagcina sekuhambileke kwahamba kugcina sekuqale sekudevelop nezinye izinto kodwa uNkulunkulu wayesinikezile wasinika isibusiso salokho ukuthi abantu abahlabe ngoba umhlaba vele abantu abamnyama base sebevele sebezonile so ngoba abantu sebezonile uNkulunkulu wayikhipha ioffer ukuthi no yenzani kanje ukuze nizokwazi ukuthetha amacala yabo ngizama ukuyilevela lento ngoba baningi abantu mama ngiveza lemlando abantu abayikhuluma ngenye indlela bathi hayi okusho ukuthi kufanele sihlabe ukuhlaba fanele sikiyeke kodwa lento ngiyichaza kahle nje ngelinye ilanga iyodwa ukuthi no saqala nini ukuhlaba yini sayona kwahamba sabekwaphi uNkulunkulu wasinika kanjani isibusiso sokuhlaba ngoba sasivele sonile phela wesinikele for ukuthi sithethe amacala noma sesinekile uNkulunkulu futhi ukuhlaba kwagcina ehambe seyenzeni ngoba yonke into uNkulunkulu besinika yona ibeyifika yinhle kodwa bese beyayona abantu ngoba baqale bazona bona ngokwasendulo abaleka ama powers wabo then bahamba banikezwa le offer yokuhlaba ke ekugcineni kwesikhathi ukuthi kulungile ngoba sebeyiqalile lento sebedla inyama sebeyiphila ngalempilo abasale sebekwenza kodwa bethetha amacala saqala abantu ukuhlaba emhlabeni bahlaba ke badla inyama bahlaba bathe noma sebehlaba futhi badlulela lo kade kuthiwa abakwenze bona baqala manje bakhithwalo behlabelani thina ukuthetha amacala bona sebenzana abanye sebaqala sebakhithwalo manje bayahlaba imbuzi kodwa sebeyisebenzisa ngendlela yobumnyama sebethwebula imvelo bakhithwalo basebenzisa imbuzi kodwa uNkulunkulu wethu asisebenzise ngendlela eright so bekuba khona into kanjalo ngokumlando befika uNkulunkulu into asinike thina bese siyayona so nalihlabeni kwaba into kanjalo wayethi ahlabe silo kodwa sajika sesibonile futhi nakhona futhi kunomzima bakhona nokudutshwa okukhona lapho kwagcina kwenzakaleni sehlabileke ke sadutshwa ke sesiyenze ngalendlela kwenzakalani after yabo suphathi siyoyichaza yonke lo mlando ngelinye ilanga ngoba imilando ejulile le efanele ukuthi abantu bayazi ukuthi umhlaba woniwa kanjani sawo makuthiwa umhlaba woneka kanjani nokuthi thina makuthiwa sasikade sama powers nathi sifana nama gods or siwonkulunkuluwana ngoba sinonkulunkulu sasikwazi ukwenza yonke into pho safika kanjani la khona sicindezelwa abelungu yini abelungu basinqoba kalula kangaka why saba igqila zezinye izizwe ngoba sasinamandla amangaka sasinabantu abamdali why pho engazivikilanga miningi imibuzo abantu abayibuzayo ngoba bengewazi umlando ukuthi umlando wethu uqala lapho uyephi sona kanjani abanye bagcina besola uNkulunkulu hayi uNkulunkulu akazivikeli thina wayisiyigqila ngoba bengawazi umlando ukuthi uNkulunkulu wayesinikeze yonke into thina ithini esazizonela izinto njoba ngisho ukuthi thina sasikade sinama powers wonke ayikho into esasingakwazi ukuyenza kodwa sahamba sazona nakhona futhi kwaba khona ukujeziswa kwakhona yabo so ibelokhu ihamba kanjalo amandla ethu encipha kanjalo ngangokuthi nje size thina abantu abamnyama sadutshwa ngendlela yokuthi sihlale kwi dark age iminyaka eminingi sidutshiwe la khona kwafika khona ke ilento lena abelungu bafike basibhudubezelayo ngoba ama mistake wethu esawenza emhlabeni ngokwempilo ama mistake enziwa okhokho bethu abelungu ayiwin kubona angani yabo so sithe masenza lawo maphutha yingakho ke kwafika abelungu sesiyiweak vele sesithambile bafike basinqoba kalula ngoba sasezivele sesingenawo ama powers uNkulunkulu sesidubile sihlaleke kwi dark age thina siphile ebumnyameni yes ngoba silahla umthetho kaMveli Nqangi nathi sase sesidutshwa ke kanjalo kodwa kwahamba isikhathi uNkulunkulu wabuye wazizwela washo ukuthi hayi kulungile ngoba sesiwenzile lamaphutha uyozizwela kwenzeka kanjalo ke wabuye wazizwela njengoba sayithola inkululeko kwakuzwelo likaNkulunkulu lona nakhona futhi kunomlando wakho nojulile ukuthi inkululeko sayithola kanjani thina abantu abamnyama
abantu abakwazi lokho sayithola kanjani inkululeko asivelanga sathola inkululeko thina yabo kodwa siyichaza ngelinye ilanga ukuthi inkululeko sayithola kanjani ukukhanya kwafika kanjani ngoba besikade sikwi dark age kwaqala nini ukufika kokukhanya class yokukhanya yes yeah sizoyichaza ngelinye ilanga futhi naloko so lento ke yama kanjalo sizwe sakithi so sasinawo yonke lento thina amandla ama powers sasikwazi ukwenza yonke into yithi saqala civilization yomhlaba ithina esaqala insimbi ukugaya insimbi emhlabeni kwakuyithina ithina esaqala lento lena yokwakha kwaqalwa abantu abamnyama ukwakha ithina futhi esaqala lento lena yendwangu ugqoka indwangu kwaqala abantu abamnyama indwangu nje ithina esiwo master bendwangu imishini yethu ke lana ngoba ngifuna ukugxila le ndwangu yini baningi abantu abake bengibuza ukuthi ayibo sizwa sengathi lonke lolu lwazi abelungu esitshena ukuthi olabo balintshontsha kubantu abamnyama pho kwenzeka kanjani thina siba abantu ababegqoka amabheshu uma saqala civilization yomhlaba abantu baye bengibuze lo mbuzo loyo labantu phela ngani ngalenkathi thina sisaphethe civilization yomhlaba besikade sinama siphila ngama empire abantu bengeni wabone lama move lawa amasort ukuthi laba bantu imvamba bavamise ukuhlala endaweni eyodwa bebe baningi yes nathi ke sasikade siphila kanjalo ngokwasendulo ngokomlando wethu wasendulo kunombuso lapho obizwa ngeMonomatapa iempire le Monomatapa angani uyabona ukuthi le empire le ukuthi imi kanjani nathi sasiphila kanjalo ngoba kunenye iyala eSouth Africa la siqhamuka khona nathi ke umbuso esiqhamuka kuona owabhidlizwa abelungu angisazi noma lo mapungukwe into ezikanjalo kodwa anginayo isho kahle kodwa kukhona amanye ama building acisha afane njengeMonomatapa abhidlizwa la eSouth Africa yes ila siqhamuka khona ke sonke lo lawo sasikade siphila kanjalo thina ngoba vele if utrace umlando wala kwaZulu bayafika siqhamuka ngale lezi ndawo ezingaleni ufika ukuthola lo ukuthi awulala kwaZulu kuyafika ngoba siqhamuka thina kwi civilization la siqhamuka khona ke sasiphethe yonke impucuzeko yomhlaba sasinano gesi abantu bazothi ngikhuluma into engekho sasino gesi yonke into yethu itechnology yethu yayithinta ienergy. The oldest pyramids in the world are here in Mpumalanga. They are older than the pyramids of Giza. And those were electricity generating structures. Instead of investigating how we can enhance the energy of the sun and give people free electricity. Abelungu mabefika nje lana basifica kwi civilization. Sinogesi, sasina indwangu, sasikwazi ukwenza ayikho into esasingakwazi ukuyenza. Sasigaya insimbi, ayikho into esasingakwazi ukuyenza thina. Sasikwazi ukubhala, sasisebenzisa iphepha, kunephepha elivamise ukuvela lapha ko-Egypt. Yebo, sasazi i-art ize yasalela ngisho kumakhoyisana, even amakhoyisana ela ehlathini. Kune-art enzima kabi yamakhoyisana. Sasazi i-art ukubhala kwaqalwa yithina, sasibhala ngendlela yethu ukubhala kwethu thina kwakuyinombolo. Ukubhala kwakuyinombolo ithina esaqala ukubhala sasesikwazi ukubhala thina umlungu engakafiki sasibhala kodwa ukuthi sasinendlela yethu yokubhala babesebenzisa nezikhumba babesebenzisa namatshe kwenyinkathi babesebenzisa nalento ecishe beyiphepha ubhale sengathi uyalokhuza uyapainta wenza ipainting yebo ejulile lento la khona ubhuti okayiveze ilanto liyana eKhemetha ayiveze ukuthi sasikade sibenzisa iphepha kanjani thina so lezi zinto lezi zindala kuthina umlungu engakafiki lonke lolu lwazi nalama philosophy lawo olihlezi nifundiswa ngawo so kwayama Greek bantshontsha ulwazi lethu lonke lolu lwazi lethu bathe mabebhidliza indawo zethu ngoba lama empire babefike bewahlasela bewabhidliza njengoba kwabhidlizwa ngale ko-Egypt kwabhidlizwa uMampungukwe nala eSouth Africa futhi umbuso wethu empire siyabhidlizwa kodwa sekusele manje amanxiwa khona indawo izakhiwo vamisile ukuvela lezi indawo thola ukuthi abanye baveza uJerusalem kuveza leyo ma building lawo amadala atholakala le South Africa yibi leyo ma building la akhona wona lama building kodwa abhidlizwa sekusele ama sites manje so yonke lento evela namhlanje kuthiwa abantu abamnyama babengazi lutho abelungu i-civilization yafika nabelungu ayikho i-civilization yaqalwa abantu abamnyama yonke lana ke endwangwini sasikade sisebenzisa ukotini kakhulu newuli babesebenzisa imishini eyaba babenawo izandla le mishini yabo yayiluka njengamacansi njengoba nisuke nibona amacansi
ukuthi abantu bayazi ukuthi incansi iluka kanjani abantu leyo mshini kwakuba imishini kanjalo nayo le mshini uzoyiposta abantu bayibona angiyayibona imishini yethu sasisebenzisa ke izinto ezikanjena thina ithina abantu abaqala indwangu impilo yethu thina ayiqalanga ngokuthi sifaka amabheshu yebo nawo sasiwafaka amabheshu ngoba thina sile tribe lena yendlu kaJuda leyikhumba eyayithanda ikhumba zebhubesi njengoba sesithanda ikhumba zebhubesi but abantu abaningi abakwazi lokho kodwa lo mlando siyochaza futhi ngelinye ilanga yesiqhama kuleyo civilization thina le yenkosi uSolomon abantu abaningi futhi lokho abakwazi ngoba bazi ukuthi bonke labantu babelungu uJuda kwakwabelungu onkosi Solomon ekubeni kwakwabantu abamnyama so siqhamuka kuona lo mbuso iempire yethu yayikade inkulu kakhulu yabhidlizwa ke namaRoma sasinawo yonke into sasinogesi sasinendwangu ayikho into sasingenayo sasifunda sasibhala sasinawo yonke into so bathi mabefika abelungu bezosicolonize umhlaba sebuqala kabusha sesizonile vele sesingabona abantwana abakamdali ngoba kwagcina kwahamba kwafika abelungu ke sesiweak bafike babhidliza indawo zethu nakhona futhi abelungu bafika nje kade babeyalo khokho bethu phakame abaprofeti izanusi hayibo yekani ukuphila ngalempilo nina ningabantu bakamdali musani ukudla lezi zinto uNkulunkulu atheni ngazidli philani ngendlela kaNkulunkulu uNkulunkulu uzoniduba kuzisizwe la esiqhamuka lapha yana sizofika lesizwe lesi simchobozele uma niqhubeka niganga kanje uyabona ke muphethe yonke into unawo yonke into unani kuzubani ozofika yikho leyo nto ngoba babephethe yonke into emhlabeni babeyibona behamabhoza kwahamba bafika abelungu ngempela bawiki kanti ukube basheshe bavuka bahlangana abantu abamnyama sasingeke sikhishwe kwi-civilization sasingeke sibe igqila zabelungu kodwa ngoba vele kufika abelungu okhokho bethu basebonile indala indaba yabelungu ayiqalanga manje ngiyaye ngizwe nje kukhulunywa ngomlando kukhulunywa ngabelungu sekukhulunywa ngomlando wamanje abelungu badala la bafika esisekelweni somhlaba futhi abelungu la imfihlo le ngenze nitho le ndawo abelungu bafika esisekelweni somhlaba umlando bawuphambanisile awunjengoba ukufika kwabelungu njengoba benitshela ukuthi bafika ngoYanfin Rebecca abelungu awukho lwamlando awulona iqiniso kunomlando wangempela abawufihlile abawucindezelile badala abelungu kade bafika abelungu ngangokuthi kunabanye abelungu besisekelo somhlaba abaqhamuka la engayikhuluma ngabo ngabatshela ngathi hayibo kunabelungu abayinzali yama-fallen angels okwakuyinhlangano yobumnyama inhlangano kaSathane abaqhamuka la but lezo zinto lezo izinto lezi ejule kakhulu engathi abantu mangibavezela zona bangayikhola bathi hayi ngikhuluma inganekwane ngiyazelaphi yonke lonto babe kodwa thina lezi zinto lezi siyazazi ngoba ngeke besidukise ngomlando wethu siyawazi umlando wethu noma bangawuveza lo mlando abawuveza manje bedlala ngabantu kodwa noma ngabe imuphi umuntu wakamoya ombulela izinto zasemoyeni lento engisho uzosho ukuthi uqinisile abantu abamnyama babekade bene-civilization enzima kakhulu futhi abantu abamnyama babeyindiza futhi abantu abamnyama babekhipha yonke lento engisho uzosho ukuthi ngiqinisile but umuntu ongenako ukuqonda ngokujula onga-understandi lutho ngomuntu omnyama ngeke aze ayikhole lento engishoyo yonke lento engisho bazocatha abantu nje ngiyayigulela ikhanda ngikhuluma ngento engekho so bebekhuzwa ukuthi no yekani lezi zinto enizenzayo zizosifaka enkingeni bagcina bona ke bengakwenzanga lokho bafika ke bachotshozwa banqotshwa ke babazi igqila abelungu mabethatha okhokho bethu la babengathatha ama slaves babethatha abantu abanama skills babethatha obricklayer babethatha abantu ababekwazi ukuhlinza umuntu babethatha abantu ababekwazi ukulapha kwaqala eAfrika nako futhi ukulapha kwaqala eAfrika abantu okhokho bephupha umuthi ukuhlinza umuntu kwaqala eAfrika ukwakha yonke i-civilization yomhlaba yaqala lana eAfrika ayiqalanga kwamanye amazwe njengoba namhlanje sekuvela ama-philosophies abelungu ukuthi abelungu bathi mabefika bafike babhidliza indawo zethu bathe mabeyibhidliza indawo zethu abelungu sabaleka sesifunda lempilo ke manje yokuphilani ngoba ngale nkathi abelungu befika behlasela bebhidliza indawo zethu abantu kwakuphoqa babaleke nemfuyo yabo banye babethatha inkomo babaleki nazo kwakuphila lempilo yokubaleka emahlathini yabona lempilo oyibona namhlanje ucabanga ukuthi umuntu omnyama leyo ukuthi umuntu omnyama wayegqoka ibheshu umuntu omnyama wayephila ehlathini umuntu omnyama yonke lento abayikhulumayo bakhuluma into engekho ayikaze yazi yabakhona umuntu omnyama uqhamuka kwi-civilization wayenogesi wayegqoka indwangu waqala ukubhala waqala iart yonke i-civilization la emhlabeni iyaqalwa abantu abamnyama babe nama skills ajulile kakhulu
kodwa sakhishwa elokhuzini emandleni abelungu bathatha over. Bathe mase bethathe over belungu umlando wethu base beyocima bawuqala kabusha. Njengoba namhlanje sazi ukuthi thina sasingazi lutho, sasingakwazi ukubhala, sasingakwazi yonke into yaziwa belungu. Ngoba noma futhi umhlaba sebewakha lapha eEurope bathatha ama-slaves, njengoba sengishilo ngathi bathatha abantu ababe nama-skills not ama-slaves. Yiba abathuthukisa iEurope ukwakha kwakha abantu abamnyama. Yingakho unyakeni bona izakhiwe lapha eEurope zifana ama-design nezangala, ngoba vele kwakha abantu ababodwa, kwakha abantu abamnyama. Ngoba abantu abamnyama babe ne-skill sonke emhlabeni, kwangakho abelungu kodwa babe yigqila bengakhokhelwa. iEurope nje yonke yakhiwa abantu abamnyama beyigqila bengakhokhelwa, begqilazwe abelungu. Ngoba abelungu bayinzalo yama-fallen angels, bayinzalo yenhlangano yobumnyama, abakwazi ukuzenzela izinto ngokwabo, ngoba nokudala kwabo bana 6 DNA strand series, abantu abamnyama bana 9 DNA strand series. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi abantu abamnyama uNkulunkulu wabapha amandla wonke akhona emhlabeni. Angahlalela bayinzalo yelanga, bangahlala elangeni abantu abamnyama usuku lonke esebenza angabe nankinga. Yena umlungu ngeke akwazi ukuhlala elangeni for 5 hours ngaquleka ashayeke phansi adlule emhlabeni. So bona bayisizwe esingakwazi ukwenza izinto. Yingakho baqonela abantu abamnyama, babahlanganisela abantu abamnyama ukuthi ngoba thina labantu laba banamandla amakhulu kunathi, asibahlanganiseleni sibabulale bese sithatha izinto zabo, bese sibenza igqila sibasebenzise, bese i-civilization yabo siyiphendule. Wonke lama Greek aveza ama-philosophies avezwa lapha eEurope ulwazi ababelithathe kubantu abamnyama, bese sithatha wonke umlando wabo su-white washe siveze sengathi kwakuyithina. Even igqila umuntu ngale nkathi sebethathiwe okhokho bethi bama-slaves phesheya, ibona abaqhamuka nezinto eziningi eziyi-civilization, kodwa wayengaveli umuntu omnyama, kwakuvela umaster ngoba wayeyisigqila. Ziningi izinto ezaziwayo. Khona umfowethu lo uZero uyaka akuveze lokuthi lento ubukanye ikade iqalwe umuntu omnyama, kodwa sekuvela umlungu sengase eqalwe umlungu. Usuke eqinisile benza njalo enye civilization ngoba bafuna ukuveza emqondweni yethu umlando mase beqala phansi ukuthi thina sasingazi lutho, kanti ithina uNkulunkulu ayesidale sina 9 DNA strand series, okusho ukuthi sinako konke thina, sinikwa ama-powers wonke. Njengoba sengishilo ngomuntu omnyama ukuthi umuntu omnyama uyini, bona bana 6, okusho ukuthi bona bawiki kakhulu. So umona-ke womuntu omnyama nabo usuka lapho ukuthi abantu abamnyama igazi labo linamandla, futhi babantu abanama-skills ngokwemvelo yabo, futhi babantu bemvelo. Bona baqhamuke ngalendlela abaqhamuka ngayo kule mlando yoYakobe bona. So banaleyo enga yokuthi thina sinalawa amandla la, kunamandla thina esinawo, sinemela nini, yabo. So kunamandla emvelo esinawo thina, uyabo, abawaziyo bona, thina kodwa siwazi ngobani asifundiswa ngathi, and futhi akufanele siwazi, bayawufihla lo mlando wethu. Yingakho sinivezela manje sinitshena amaqiniso ukuthi nina ningobani, ngoba bayazi ukuthi mangase nibuyele back kumdali wenu, qale ningcwelise, nizoba namandla ngokwasemoyeni.